potong di mana. Ikut tak ada urusan keluarga yang utama. Itu. Baik dah. Alain na normal saja teh abang sekretaris. Paling rendah 50.000 per bulan. Paling otik 50.000 per bulan. Soalnya itu teh hatani 50.000 per bulan do. Hidup minimal. Itu ayang gua itu sen ekor dikirim 500. Beberapa bulan. Maksud tuh seorang asal main motivasi tuh. Ai do kok kita perjulo dah bawa apa noni. Orang satu akarong atai. Sarong jo motivasi to karongan itu 10 na form sebetulnya. Terdibayar 500 nyantangi. Ai na hurokiti kini nang dibayar korbe pak abang sekretaris. Nang tahatay na parpudi. Nung ngau bagi grup. Ngau bagi do. Realisasi na naman mutong, realisasi na naman mutong. Iya, ang boy tama yang itu realisasi na. Alana, do pasionon ikolau jauh seminggu jo tu ta maksud tu ba, ido rencana tu ba. Dalili na berkuang baru naeng. Ani tu guterangi. Denggakian enggak? Orang kira PHP berputus sih. Edak ya beba maksud tuan no minggu depan ngagui ba memereng nangi. Bereng maksud tua. Pas dia. Jauh. Bereng maksud berputus maksud sih. Ima dah. Mesti saya biar kamu penjir usia kena orang lebih kan. Jo maksud tu healing jo healing. Apa Healing. Narok kora para buah maju bunga ba, suah maju sidu kabon apa? Bunga hira-hira. Mana cocok? Berupa cemara. Dona cocok isi hira-hira na ido dah bah. Ini tong era pohon cemarai. Na ribuni ya sabui manisiu di toru do karni di. Narok era cemarai mana? Era turmangan. Ketapang buah senja, ketapang. Babel gaul dia bang. Di toro berang totong, di lantai di jonok tu hai, jonok tu dalani. Babel gaul. Kalau ketapang babel gaul. Hira-hira bega batak teh di situ tu. Kalau di sisa ada juga. Narok berupa cemara-cemarai mah cuma kurang ada. Menurut ketapangi babel gaul. Tor dihakam manusuri. Itu yang untuk perlindungan memang cocok di mana? Itu narok babel gaul di mana tok tu lokasi atai. Dia menurut cemara kandak pola begitu mengerbang mana. Arong lu bereng dari pinggir dalanon songon anti api dugaran ni buang. Mau anti api babel gaul Anti api na ada ai bulung na. Manda foto parapat tita mo lasak uta. Arong do sebelah kiri ni. Cemara itu berjenis deh. Arong dotong na belga kan? Narok cemara-cemara berupa daerah turmangan di mana? Kerucut do bulung na tu kiceng dah bah. Iya cuma agom betul ala lokasi teh kadang belga. Songon nari hai mai pohon na di padang bulan ni pemparas jalan ni. Mahoni di. Asoka dui. Asoka. Molo pembatas jalan ni padang bulan ni mana? Mulai Syakot arahnya ini mana satu Garnion jembatan Layangi kan itu dibayar di sini iya mau nih dulu rasa itu nah soalnya siapa lagi beda saya mengerucut tiba anak tuh dijam
Ay do Palem botol. Naon, naon. Ahay do asokar tong ba. Asokar? Berupa jenis tadi. Bahuri pa krusu. Ay namang urasa molo sumingkang ko di mana, lain na molo untuk perlindungan di mana, naramo pikir aku itu di mana, ketapang do, lebar-lebar di mana, terus mangerbang di mana saya sanggup payung, Nator dihakam. Nator dihakam no satu tuguyan no. Daw itong lain, daw mana? Bahwa 5 tahun Orang ni dipudi ditugu itu tong menota, ipudi ditugu. Ketapang sebegitu ketapang ade. Nabar daun lebar. Bago dang degan ade. Gawe bejak kita no di siano. Meragan lu sudah. Ay mo share mo Pak Put, ber mo ay jenis-jenis cemarai. Searching joy mana di jenis-jenis cemarai. Alam molo baringin sa kabona, manang dua kabona kiri kanan di belakang, dipudi di tuguan, arah tudulok. Cocok da tanah motai sino ni. Ale baringin da unang jabi-jabi mang nahariara, makariara. Iko baringin do. Molo mana akar pe tidak mengganggu. Bulung-bulung nape gawe boy mana tempat perlindungan. Ale baringin dah. Baringin dah ngarung dia di Polibeto baringin. Memang mau lu baringin. Mau. Alay bereng para mason lama so para no tu bunga-bunga ikan. Pertanaman hias. Babereng mesti kadiman na suman sebagai ina Ay sering daw tu Madirsan. Tempatnya ay nyon sebelum ke daun kan sebelah kanan niya nung do mabay bunga-bunga folibot di sini. Sudah baringin dah ngadong. Nah jenis-jenis bunga di sini. Belusir, rambutan, mangga, durian. Buah-buah tong agak di permasalahan. Aduan. Iyo, ngamulak kami siya ni mga baringin ngamulak kami siya ni. Tanong pami di geopak di sigulati. Tapi siya terus dapat kami di kinato. Memang mau lu baringin jadi dangarok ala pemina na dangarong dangi jadi dah pula dipetik kalagi. Benarnya tong mitos-mitos di tahun baring ini kan persiketungan di Bigu kan? Iya. Iya memang endemik di endemik di Batak do molo baringin. Oh, tong benar gak biarong. Karena tong mangorgat tanu do mangorgat simi. Molo baringin, molo jenis murni dari mana baringin, dang pola songon nahaino, dang songon karyara mang na songon jabi-jabi bana, dang pola songon dang pola mengganggu mana tua, alai di bawah jarak namang jarak 5 meter, dang pola mengganggu mana. Oh itu deh. Itu molo baringin atong. Ikona karena natutoru iman yan songonaha do kono karena tutoru. Jadi dak tu samping mana tutoru mana menusuk terus. Akar tunggang ni mo. Akar tunggal do. Akar tunggang. Karena boro ima boro lawar tak para ba bereng-bereng maju tu tanaman hias ini. Tertarius merjun na suman bereng. Ngarobi nih Jakarta nih. Tori bigi ora pakai tete. Jakarta dia ro mo. Biasa mak situata. Ay Jakarta gura mo. Mending muncul nih Jakarta situata. Alay audio rupanya ni dengar pe. Nambah bigi-bigi suara do pirate.
Minta ada orang na menguping narak bro. Aha. Ayo tong. Ini berjulet tong. Jolo mabigiju baru muncul gambar kan. Orang berbagi-bagi orang narak bisa na mengintip. Ayaran dia. Adi teranon. Matadugan non. Pasti dokon no situat per Jakarta. Baru saat kami bahas yang narisan. Torido non. Tapi gimana non? Sa Bogor. Sa Bogor na kan. Sa Bogor. Bigyan mo man non. Kunian non. Bang oleh mana buka nih? Melak kon na mabibigi di mana? Jalai ko pakai nasi lo hat perjulo masker. Tabereng. Taparaktek kon itu masker di pakai. Baru bersuri nih mo. Baru masuri. Iya. Tabereng mah masker na bot tarik ko dipakai di. Ay biar ni wala sa bukar no na video no narak ko. Maila mungkin, maila. Oh luar kali dia tengdak pasuk pang kagay mele kan. Ang gusarat tadi begitu. Ay begitu surat ta. Biar mah. Baca mana? Oh dah buat, udah wah. Dangi mak. Nomor suri mana nih wah? Oras dia sudah. Ai mani. Pas dia kan nomor juli dangi. Bersuri pedang. Nomor surya, nah senahan itu dulu kuncir nih. Nomor kuncir mana dulu? Oras sama dia saluk nawah. Oras dong bah. Oras. Baru saya rapat nakingan panitia warna tahun. Ai mah. Pas beda nih. SDB sejabodetabek. Ai malas nyuruh atau situ teribadi berkelon. Jadi selamat purna bakti ya teh. Pernah dulu. Ulo bang, ulo. Sehat-sehat kita. Tuhan memberkati kesehatan. Amin. Bijaksana, hikmat dan pengertian teh. Amin. Rabbal alamin. Bijaksana, hikmat dan pengertian. Tong. Tuh pakai pilih DP ya bang nih. Lepas learning, Kelantikan lepas learning. Ay, ngau bayan nari hai, ngau posting. Oh iya. Jadi akan mulai dijahan waeng. Ay Tuhani do na mamilit pakubasi di hurianay. Iya teh. Jadi dangalan ni roha, dangalan ni gugu. Takut di mana HP? Ya baru kena mamotong na situ ay. Perlu lupa memutuang kita. Pak Eplit. Oh. Jadi kalau si tua kurang lebih 12 tahun mak. Jadi ada pajuwon. Pajudi alai molo tabereng nuaeng terlubugi nama sanuaeng. Do si tahunon di perhalan. Oke. Jadi dangna gabe haropani Holland ulaun buti. Oke. Na perjulu ini dia mana sudah tidak. Tidak. Bagi-bagi itu. Ini Pak Eplit. Sudah waka. Na perjulu ba tua dirion dia. Mana biar hokan? Down. Au realistis do realita do na konon noeng. Tu hadirion ni basa diri gawe perjamita tu diri ni basa diri tu keluarga tu na humaliang. Jala memang ino na por berkamu madihatan di debata. Ngolo di kamu tuang giku na meti na tuau di ninna. Jadi Pak Eplit, begiyon. aha natahubasi terlumubi tuakan na humaliak kita. Ayang go na dihuriai dakolak kita pakubasi disi ngarong maka nasing. Dotak na poso na martohonan na
songon naposoni di bara ang kamar sikola. Kale yang gohita no aing gabe sulu mahita tu nahubaliakta. Bohama bayanotta mangula akasulota madalani akasidalanata dipakatayo di dia asa tadda hita gabe si huton Kristus. Allah. Amin, amin. Borak doba tugas moba Pak Evelyn. Iro teh. Memang adong do tonga kan hita no aing hira-hira boy madok konon satu bang adok peno aing terdau 5 tahun 7 tahun ba na bodok konon sa parmiaman do berangi. Jadi bodo tabere ngaka padita na julu molo merdalan di bama tangan na tupudi baru at udu-udu mau dangi. Jadi molo nisukun na baru amang basa song ni perdalan muna. Ay do nahutianon. Jadi molo nomor 8 sietong ba nang makatai dope mana nang mapabena dope ngatur gabi bui jamita na mauldo kana waliang. Iya. Jadi asing do padita no aing. Di padir gak do dora na tujulu. Tangan na tudi ba tujulu. Batangan nang haulot sakuda dua na. Oh Jadi tersongoni mah robani perbandingan na Juli do sonari alai nanakas dang nataberengi nakka nahurangi si utonota natabereng nataida nadinggan nauli ido si utonota tatabai masa kadiriota susu dengan talenta nang pinasa ni Tuhan itu kita. Iya. Amin, amin. Bapak apa matang Pak Evelyn? Oh, iro teh aka. Iya to. Nah, dia ka. Nadinggan do nak pengalaman ni akan naung perjulu majalo to hona nate. Jadi kan suatu akang ngopuke ko be akang Parjakarta. Jadi saruba di sana ni akang ngepung akang El Panakingan. Sebetulnya molo pinatamu do Bodoh honon molo terlalu tinggi be bahasai. Songoni be sendiri be nai takut do iba. Nai takut do iba. Ai molo au. Hampir 20 tahun dah lewat ngai tik ko learning. Oh. 20 tahun lalu bida hampir 10 tahun kami sonni akhir hampir 10 tahun nama memang ngai tik ko kana learning. Alana tersono dasarna sida. Ngaro pandita tu jabu perjolo macam tengguru huria tu jabu pangidohon hamu mamang gabi learning di huriata memang di gado gue lu sirupani ba sipul ni bakata ya kurbani bahu tolak mak tersongoni mak jadi badang mapanon narhana hurua bebo mabedita amak pedita batong rupani ba sipul bakata ya kutong lu tolak bah tong nama panon ninna jadi terakhir idokoma amak simamora bantu hamu maju hami turuang konsistori berdua mang badang na pola ler ni kamu yo senari bantu hamu maju hami mangetong kolekte songon natok lo hamu be kami maretong ginno pada hati bajari banga bania itong ba asa do di ba turuang konsistori ana yang golaw mamuka per minggu rumah ini kalau saya masuk iba lah belum saya per mingguan kasi orang tuh mengetok kolekte jadi saya di pahalai baru pani selama 1 tahun bani dokom mamu saya rupani banga sudi ruason marpangiduan tuhami asahamu amang learning nah dia kepribadi betong erok iba batong normani manolak iba jadi terakhir padang nama pampin naruhana bojungna tanpa hubo tuhami tik-tik koma jadi tikong saya wiok di guru huria ngamarujung mau dua di hamer pani langkatan do be batong dorbani lang na bagi medil ya cuman
Batetak do mangalo au pada hati saya. Alai tong berbani berjalan waktu hampir 10 tahun naliwa tong berbani ba. Anong rabo huria. Amang si mamorain na omma terakhir hamu kami inna berbani. Inna pendida ma do akka situa di sido tak kauduan. Ba ima berbani ba suku kalahima. Betul bagi mengului mau imar di perjalanan memang soner nakang par Jakarta dang na iba memilih tiba bagi situa dang nahala ima memilih tiba gabi situa memang songon nateak ini apor siauta batuani do na memilih tiba bahasa mah bagi bui mengului hira-hira hampir 10 tahun nalewat berbani jadi ima perjalanan ni ahani berbani bagi situa dia mau sok kami Allah udah namek do kang opukeko. Oh. Jadi 3 hari daw merguru. Oh. Di bagasan na 2 tahun lubion. Hampir 3 tahun. 3 hari daw. Merguru na terakhir law di tabelho. Sa wingo di ba pandita 2 hari pandita fungsional ba berpuri pandita resokma. Masuk ne betul itabalhum ma. Jadi memang anggo dari segi aharupani dari segi parbinotoan manang na pangatusyon niba tu akka ulaon hakomyonon kurang dobe. Holano rubani na utiok rubani unang pangasahon pikiranmu sendiri ninna. Jadi songon nakiam rubani ba au perdana para geda betororo dong situe rubani do pendida is the best inna omma ada buat terbuim mungkin gugu suaraku suara terbuim gugu suaraku jadi memang latihan auto mulai senat hari latihan au suaraku di kamar jadi memang puji Tuhan kan adong loh nanggo soti teri wata raya lagi holak kututup ala kebetulan calo pendida nami dang di tabal hol de erang di ahade petong di barte tu pendida dang di diucapkan dang ahado be calo pendida do petong tu hamio nah hola ndo hatane ala itu nak kesude do akadong pangula hola saya hututup bauro korbanisian hami parhalado uria ga bisa tah ni kokka turwasiru banikan selamat hari Minggu madi hita salu nani teroi do hatane ala ina na 5 is the best ina ngarobe gua neberuin kan jadi bana urok na tong imat tong dang memang songon nyak kadongan tohori una pangasahon pikiranmu inna ayaw sa hutullah benna sa latihan at tongbanon no saya sano habe ngarong do bennon no tujulo bonang naon na rakdo imakang dia gedei ale memang di bargogoy tuanido jadi memang pas do inero nei ikusadado roham lawor hatto tu huria ina tu gereja jadi molo tu ngarong pe akadia na hurang lobi di jabu tinggal lo majui sada maruhab tu huria madapat Tuhan ini jadi tersongni marupani pengalaman kurbani sianggit ma berlanjut rupanya katu hari-hari namar dapot mangoro ko tu akang par Jakarta dang nahu gada-gada itu 2 hari daw latihan ai do terjebak daw di bayi namang pendita resort dipikiri naung boya wakadia rupani alai marupani guguni tuhani ba mendalam mado denggas sudah atas 5 ya mantap jadi mau lihat mai tu hatta nada bapo parang di puta pakubasi di uring iya alai adok sonon nga 12 tahun now uraja itu diriku artina dia gedai nak penaung la halaman nei pe hubo to sudi ali dang ngolu au songon nero ko menakim apa Evelyn dang ngolu au gabe terjebak di salah satu keinginan kedagingan
Jadi hubaid do hai, hubaid do post-it di setiap hai. Misalnya mau nga foto introitus, hubaid do pertanyaan meta. Nah, hata perjulu baru duksoni buka usia halaman 20 sekian pertanyaan meta. Ban. Jadi mau lo direhe dong aku au. Ay dia ro ngasih ni ro tong dah. Dah mau langsung ni. Ay dang jol man hubasi. Tuhan itu. Ulun ni Tuhan itu tong. Jadi mau lo pe adong na suko di si alai nunga adong hadiriota berusaha mabain asa noding. Itu tong. Kan? Jadi unak pola gabe terpengaruh tu jolma asa songna hebat inna anna. HP Roma diulus na lu masal lebarkan gaya mago mapusuk. Ay torhumate porma mangalului muse. Kan? Jadi akas strategi matong. Jadi nak pola ba imajo na mole dokko jolo mai beberapa ni na hurang matang ya silakanlah kan. Alai natakas ngarade hita tu ulau ni. Jadi setabi Kang, asa buir bani humidahon pikiran di jolma lohot hagugun ni Tuhani ayaw na paling marupil sada hiasa gula na maragid daon. Jadi buharon no partahak jongjong di joloy na rakro. Jadi saya berkado to arok kado bereng akka dong situa mana ngakka situa akka do pensiun ternubu kesakutaka bagi ulah mangucad dia hai kasong na mangucad tu wahai tu altari ay do karakara alai Roma kadong ani rupani bay memang terbukti do akka do situa rupani seniori da pergugun itu ani do honno koina memang lacome berdotto artina ayang gosan kayak kinakut to hada gingokku ase watur di dia menona pas mangucad de naraku tu hai atar sona hona setabi belakang di bawah tu hai tu altari. Alai memang di bergugui Tuhan itu, Pak. Jadi nang na minay bay ni jogla. Nang na may bay. Ola nodo ho bereng rupani. Hera anong do kelebihan na nasakita ni tuay gugu suarana. Oh. Kat bolo maraged dari hitat tabu-tabu. Ala. Tabu-tabu tekanannya haibe. Tapi orang majo kasongon mabay na dari hitat. Kan adong do intonasi netong majahoned de. Ala. Tabu. Wah, matong napa pos marwatan ni paragugon na do ita idto. Ido, jadi ida tong Kang. Jadi mo song diurena metong benana metido pe ba. Bahama do hono nate. Buru pe mardalan. Akka sigalanan rupani herai boto ruas sudi kasongoni malana. Me do be hami. Gereja Baik nakang. Gereja apa? Agai bisa tahi alai marresot tumida kota rohami. Di tempo ini di daerah Jalan Sempurna ujung. Oh, Sempurna ujung. Jadi marresot tumida kota rohami tok kantor omana huria na saping di kantor distrik Medan 10 Medan Aceh. Jadi molo lama juga kita naik tu materi molo penyumbang na terbesar atong bolo di Medan berjolom ya Gabis Firman itu resok nami nama tong. Oh. Ini do agapi resok Medan kota. Oh iya deh. Ido alana akak di situ tong kan di sampingnya tong akak perumahannya akak orang-orang elit dia ada orang berwasnya sih nggak ada do. Dan daksong ruas namanya berubahnya lah herai di lingkungan ala hidup nggak ada udah otong jadi rata-rata mobil nama tok si minggu lagi daksong ini mana keren nih dia boleh penyumbang terbesar atau kedua antar resok nami do baik deh mau di Medan itu
Nah, Ai so di Sudirman dua guru sekolah minggu. ayo termasuk sepecah Sudirman Betong itu Oh, Medan Kota. Jadi lah. Medan Kota Betong, lah di situ kantor distrik 10 Medan Aceh. Jadi Jabuni distrik Betong dipakai sama Pedida resok nami Jabuni distrik 10 Medan Aceh. Di situ tinggal apa di resok nah. Itu. Jadi gunung marwasta. Kami betul-betul luka kado kami, bang. Alah kami berjolo bagaran di resok Medan Kota. No. Iya tuh, kami berjolo. Jadi kemenangan baru eklesia kasih setia. Jadi obat mahami tong pegaran. Jadi selalu datang melakukan kegiatan, selalu berjolo kami ala kami dokon na berjolo ruas pegaran nasida. Selalu datang saya songon na di berjolo set kami ka mang nahata pe mang nadia pe berjolo kami di Patama Resort tersong di. Lah. Akpe met. Udah berjolo bagarat tain na. Ini. Aleolo do sanna meti balga. Adong mabani abang ison. Jarak 1,5 kilometer, radius 1,5 kilometer. Kalau tabay na tong marputar no yang buti lingkaran. Oh, hagay piso. Oh, Oh, pagar do sudi man na adong. Pagar masudi. Oh. Ale pagaran di Uyat taming. Now. Medan Kota. Maksud tu mau mardalan ni batu sa 1,5 kilometer. Arong mga gabi. Tasong ni matong maksud tu. Mardalan ni Ale resort masing ate. Resok masing. Ato yung manang na dia pe, alay hok mahita di pakku basuta. Iro kang ba? Ola ni na to lapi dotong. Ba. Pas do yakak son na nai. Ula na matolpang do higa. Solong na sikok dangi. Solong na sikok. Wala norma ni. Badiya na buy ni ulahon. Ba ni ulahon ma naringgani. Asal masuk yakang yunak ni tutun at tong mangulahon na nasuringgap kan. Ayang go soal kekurangan itu pasti do. Berdosa do iba. Pergaus do iba. Alay ba wala no tong. Baunak pula saya ni sangaju be. Tersunguni maksud tok ka. Alay murado Ba. Molo marga usi betong. Itur pakai payung aso nang ibereng de bondo gijangi. Ay, termarlawak. Ay, termarlawak do per Jakarta ba. Kan ada peri de betong gimana? Ngar payung kita kan. Dela kebor ni mesti mu. Dela kebor ni mesti warga besar. Nanti kita telepon. Enggak sempat dia mengantar. Resok Medan Kota mah itu. Olo. Akang bah. Jadi resok Medan Kota mah. Jadi mau larong atong di Piara Jata Lutung mah kasih guguan. Mau lucak kota Madia Medan. Bagaimana nomor 2? Pandita resok taise. Hah? Pandita resok taise. Pandita Peber Siregar STHMM. Peber Siregar itu. Jadi mau tumbak dori dah. Bana abang. Mau tumbak dori. Ada urut tuh nih. Kemudian siap kasih duit. Do. Mau lo resok Medan Kota tuh. Jonok ni Jalan Sudirman di, jonok ni Katora. Kapa perumahan ni wali kota, perumahan ni Jabuni gubernur tadi datang jonok.
Kalau sejauh Oh. gubernur era terus meter dorai. Najono tu hai ni, najono tu hotel de Dubai. Hotel Iya matok Dari saya Kuba. nih. Jadi molo kantor nih hian, dak kotonok pida di Jalan Keuskupan Agung do. Ayo, jalan Uskuba Agung datang, Mbak. Suge Pranoto. Nah, jadi sihan do guru sekolah minggu. Oh, itu. Keuskupan Agung ni matong hame kan arokyan do siya to. Siewek yang molo HKBP Sudirman siewek mai. Dewi Oh, sada ima di Keuskupan Agung. Oh, Di sini lo. ajar sekolah mingguian. Merlantai dua, Lo. lantai dua. Enda dongi ro tai baringin ni Jolona. Arong be bang Jorok ni air mancur nai jolo ni jabuni gubernuri, perumahan gubernuri. Iro, Hmm, jorok oh. sido. Air Ay, mancur. saniri lo masuk, Bang. Jadi kan kos di tempat kosku di Jalan Kartini kosuyan. Di dia, Kang. Jorok tu air mancuri Jalan Wisma Kartini. Oh, itu. Di sini tinggal. Jadi jorok mau tuh ke Keuskupan Agung. Ay, itu to, ngay jalan Uskuba Agung itu to. Suge Pranoto. Ay, di sini kantor distrik. Di sini kantor. Jadi di sini do mengajar sekolah minggu. Ima wek nami na baru wek sada warna. Jadi guru sekolah minggu wek sada hiam mawatong di sini. Ay, salamat na betong do distrik kalahi. Ala tor gereja, tor di Sabtu Mei distrik. Jadi salamat di segerbang. Iya. Dua pintu masuk. Iya. Ari sihan do baron mertiga-tiga sikare merkius-kius. Di foto orang dia gereja GKPSI. Oh, to. Apalah juluni hiam di sihan mau merkius-kius mertiga-tiga sikaret. Bah, apa sama mertiga-tiga sekarang anak si Doli mandiri. Mertiga-tiga sikaret dah si merkius-kius tegeleng di sini juluni GKPSI mapas. Itu teh. Jadi mengajar sekolah minggu mau hari minggu di sini. Berarti nggak mandiri anak kang deh. Atau memang dia empat orang awe mau lepas pakai kita haruan anggok ka penderita nih empat orang kau itu. Panjang on anggok di Kota Medan dulu neng. Seorang mana sobo atau neng sungun liku-liku nih Kota Medan B1 neng. Enggak sudah hule. Anggo penderita dua kang nuaing. Bah mungkin sonernya kang inga gurang na julan ya kang kang per kang kelapa ini gurang lo penderita nih maksud tuh songonon. Jadi memang mau lo tapi kiri do bagi orang doktok si bata di bagasar rohani ba memang ikut didikan Jepang itu sada neberon na cocok tua ho tu ai itu were kena bagi ibu were. Iya, memang ikut menderita, ikut di motor. Itu tuh. Ay berlaku na besi nama saya boleh tujuh mata, tujuh benak kang majetong berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian nina. Sakit daun aleng itu yang mungkin orang relevan nih. Enak ubereng dulu bani mulu sakitan. Memang akan tahan uji do na bagi ubereng. Betul. Na bagi. Beda bah. Nuai ngasing berakit-rakit berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit mati kemudian. Ay so ono kang fargang kelapa ibe kan marbeca da yukat di Ay sino paragang kelapa deh. akang polisi Purnawirawan Pak Oh. marbeca da yukat di. Jadi artinya mau songon iba be menderita na haun alay lebih menderita kat de kango. Jadi Moloano julang dia dohok tiam mau anggota ni MAPB di Kota Medan. Anggotanya apa? MAPB Oh. mahasiswa penarik becak
Mahasiswa penarik beca. beca. Oh. Ada kiamat di sini beca bantuan Sian Jerman 15 beca di Kota Medan nih. Bantuan Sian Jerman melalui gereja GKPI Sriwijaya. GKPI Sriwijaya. GKPI Sriwijaya. Oh. Nah, Dohok mau salah satu di si anggota nih. Pada waktu ini, dua rumah beca, setoran 2.500 GKPI Sriwijaya. 2.500 hari nak Kang? Sebulan. 2.500 masa bulan. Pada waktu ini, bantuan Jerman main. Alai ikon memang betul-betul untuk mahasiswa penarik beca. Alai beca mesin. Oh itu teh. Ratom madipuri di becai ma PB mahasiswa penarik beca. Berarti Mau tambah tiga. Ikut pulang lagi. beca na teh. Oh lo. Berarti beca natang tinahir beca Kang eh. Sigo he huki. Sigo Oh, iya. sambil dibantu. Iya. Google. Google lo korni. Oh lo. Jadi persyaratan tuh sih. Memang penarik beca dari Yukiat bagaimana sebagai mahasiswa. Oh itu teh. Jadi menarik beca ada yang majuano julu di Medan Barui. Mau di Botahamu Jalan Sewampu. Toroka. Di Sihiama, di Sihiama di stasiun na julu, stasiun di mobil. Itu. Ada may si Marga Marga Galung. Beca niyo mahubog perjulu na julu. Beca na yung opuda tutipis. Kalau nyari mereka muna julu arong beca DT opuda tutipis. Marga hutan galung. Yang mahubuan. Oh itu teh. Ini udah bangga. Si Wampo jono matuiki na jolo kan. Oh lo, ini. Baru ini mah. Di Sempak 2 Tong Marcos di Simpang Barati. Oh itu teh. Marminggu itu gereja Seputih. Di Simau Naposo Bulung di Seputih. Jadi dirhenamina dulu ima mantan Bupati Tobasa si Darwin Siagian. Oh itu teh. Ima dirhenamina dulu di Seputih. Wah, alumni sendiri. Kurang aku akan hasil. Bilang lagi satu dulu. Nah, Maksud tuh Kang Darwino alumni sendiri dong. Sianu sudui teknik sipil di. Oh itu teh. Ini alai sampai sia tahu na satam mati. Marhale may mana boru wahai boru boru hutahayani. Ternyata jadi halahi jadina. Maksud tuh anggo mana? Sepak lo kare jadi Papua itu Kang. Iyo di sini tok penempatan di mana teknik sipil di. Alai liling lo satam mati. Oh itu teh. Mengajarin dia tok memang luar biasa. Mari dia teh. Ida lah, ini mga cerita bina satu sonari gabe sa edo ti markor ala na gabe mendarada hindi ba na markoron. Ida mga jari amared de so di sa butul na mared na tikos. Pidda usia ni mana hurok ko na tu jalan ni idorok di Semakartini. Mai terguru sekolah minggu mau di gereja Sudirman.
Aku mesti diapain? Yang kau. Dia, kalau lah ni dia nakipak kata yon. Hindi siya dir ho nakikong. Dia king. Ngasa tu pelataran, ngasa tu parkiran ni daw. Ngasa tu hatay hamin na king tu si. Tu naman wakaw. Neng mula din na pagkapolsek tu ta. Oh, Asa di suwa junong kapalahuwi sa kapo na mga ludok kapo na isinahamin na king inado kan naking. kira hawa may mahoni daw. Imada, mahoni mabalgahu. Unang niyang kabese ganon. Si Mini, tugui alani urak na. Jadi hawa hamana hira cocok tersoni man yang nakipakatem na. Alay no kuat tahan banting cemara nama. Buat kami hiasan musik. Da pula mengganggu akar ni tugui. Daun. Alay Cemara ketika mana nom, ubah kasih bain. Bolo cemara kipas, cemara salju, cemara Lilin na to. Cemara lilin. Cemara Na lili. kursi tu kijang buti terus. Oh. Dak pola mengembang mana? Oh, ay macam na cemara ko bereng, arong cemara salju warna. Karo, Baga gimana to? saya na ijo botar to. Arok cemara kipas, kesong kipas bulung na Tipis-tipis. Batargatung tu amat kapolsek ma. Biar semai cemara dora cemara lili durate. Cemara kipas memang mulu dihaulion cemara kipas. Mulu naik gijang begak semua gaba-gaba mana cemara lilin. Cemara sadenai mungkin dang mengulu di tanah dingin nih baru irate. Kalau cemara sudah mengulu di dia mengulu di. Gitu deh. Itu air itu Terhari tahan segala cuaca. tahan segala kota, tahan segala bidang, segala lahan, segala ketinggian. Cemara lilin ini ora asa sunda bega ijulu-julu itu. Alek ko gurang itu kamar baris itu ni mana salah. Ya itu memang berbaris. Asa saya barisan di polisi. Dia terbapai mas dia Tertaratur bereng. Ternomor hamereng ate. Pas di situ Iya. Saya rasa halak binereng bolu sejulu. Habis 50 halak satu budi. Sarupa dulu kuburan Taman Eden dan Jemrawai. Saya dong mereka pinggir. Macai merjojor satu belakang. Olo. Betul. Hupo to na diarhay na yarong keluarga mo dingiku rusiba. Basa hira kota na huweren. Baido lapudo sudesi. Ama sono do habe ujung ni jolmon neraku. Ay maribu na mahura sa jolmay na mata ini. Isido kuburan di Siulu, Panggabian. Oh iya te. Lu bunga barabari. Arong mod dinga bang naray si paribakku. Marga sibul di patara watorohami itu sih bah. Nah so dia ini mana baga no yang isi. Ina matong. Alana dang iliak kita membangun, kok kalaki membangun sendiri. Ya. Sarupa sudah bentuknya. Along do kolam-kolam song kolam pacing na barabar na daba. Jadi malap perang mabiyari ba. Ale perawat apa lagi deh? Alaki matong. Alana ngai foto berpajak dum se. Alay malap piwe si marmem-mem kulawa. Gabi mabir do begu itu iba. Awal lora mabir begu si iba lah nang. Ay sono man nga bangon. Ngaparjulo jo kakaimat itong
10 tahun na salpo. Lalu itidihon na siya gijang na ba? Ida tong, boy do. Martidi. Itidihon. Ay buruso ko niya pa ako. Ay di Jakarta, jong na maritano, mana na Ang sunubuti. boy magsunod. Ate. Tua. Go. Jong na maritano na jolo may Jakarta te. Ba dakpolan ya. Nalay gue tidiho nga gudang. Oh, lo jong nin na sunguniya sa utik tempat na daw. Dang jong. Adang dang lobe alay di anggo ditutup kalak kita nggak gudang di Keramasi. Oh, nga dong ate. Nggak gudang. Baru tinjauan ni si Huria. Baru tinjauan ni Huria taring si. Bayang go, alo, Huria dia itu tong noeng kan? HKBP menjauh paning. HKBP Molo HKBP tong sesuai aturan peraturan dan masuk DPI. Baik teh. Itu nggak DPI si Sony. Alana tong arong do tu si kain Sakramen. Aro korra. Agenda Agenda ini. Dok, nak sakramen. Itu agenda itu tong. Jadi molo ni ala Indion Hindu ngai ramalok ora sangoni akan datang berapa ratus ribu tahun yang akan datang ngai ramalok kalaki menadai Keramasi te Buddha Hindu. Jadi memang mungkin alani pada nah kan ai India dohot Cina kan na paling pada di dunia. Tentunya pikir hokalahi molo dakukur no dengan ba dangan penganat tabe sida kananganan ni mangulu nga susah. Gabe di ba masuk tu ajaran agama. Tidak langsung ni do bere ngatong. Imat to ngai ramalok kalaki dangi kopuke ko berapa ribu tahun na nangro ai ramalok kalaki akan terjadi kremasi pembakaran mayat kan? Enggak luar biasa sebetulnya ibu di ramalok. Ay mau tabereng do secara efisien kan nggak cocok tapi di bawah kuburan di tempat na strategis nuaing tapi organitano alani kuburan sada barang arong jol mamanuhori da mulai kota di bawah kuburan na kan bahasa alak karo dang bui dijual tanona manang na tradisinya dang arok kalak karo di tanah karo na menjual ladang na atau ribadu kuburan itu ada di tongani jeruki. Iya. Barang na barani na manuhor. Betul. Ala na ngay ramal ho, anak ko na nun, molo aho jualun namon na torrisan daw, may namutanok ko o kubrak ko, torin na do, iladakin, lubong jerukin na. Alay tergantung dia para sinuli, molo rotu si Ciputra. Turon na di. Olo. So di sono yang mabantaha bekas makam nggak gudang gawe apartemen. Ibu usul. Memang boy do berubah musim sudah. Alai satu nari tradisi ni laki sama ni may bayar di tanah karodang. Jangan tanah wakaf san. Iya. Jangan dong. Ala nang ngani bereng ngai si baliling nang. Ai dia do tanah wakaf di soningon. Jangan dong di kadiladang nabi di tanah minna. Iya. Jadi asing dum se dinias. Dinias dulu jabuna itu di baik kuburan na tuana. Julu jabunai. Lo. Jadi mulu maborai kita ba marembes maka nya itu sih mai. Dengan ini mu. Pasti di ai 3 meter, olo do 10 meter ngai bormia. Ai ngai borai. Tapi akka kuburan do julu jabunai. Ai tapi di muta so ni do tong. Bai mana ro ala ngeri do pihalaki taringot tu ita olo do betu berbala ditaruh tersendiri wakaf kan. Anggo ala nias
Bayi julu jabune do ke pakubur. Masuk kita tuh belawanan non. Ekon na bajir do pasang. Ay las marai nama ku batangi suni ibonopon. Ay di huari pe ngapasang masuk air laut. Yo. Baik, ko merlangi mado kena mati sih. Pasang itu, pasang do terus sih. Jadi ko dibayar do si dudukin na sang gijang. Oh. Baru mak kapi, karena PKK kepiting kadak tabo tu di wari do sudah. Wow. Ay makipiting ay pinggir laut mada ba. Langon ni kepitingi memang nanti. Nama tinggi itu. Lasi nama sudah ni to emak. Ibu amar kono na sarung bitano kan. Alay molo ahon kang molo bukdon na baru pe huboto. Jadi dak selama na habit kalahi dikremasi. Pada kana araw na posor tong. Daw. Now, Na ito nahon na tutuana do. Molo idok ko na tutuana Katolik pi mana. Idok ko na tutuana iko keramasyon mo daw anon na. Ido diuton anak na. Molo idok kon kuburom mo daw dengan makam na. Diuton anak na. Katolik pi gudang do di keramasi memang. Di daerah alay-ala Tionghoa. Darong di kita Tionghoa mau na. Kurang do, itu jemurawakan di sido tempat pembakaran mayat ini. Alah. Olah dipamasuk sa toru, may mesin, 3.000 derajat Celcius, barak pula liling, tor keluar mah. Terhangus maksud itu. Eso na pakai sobab besok na di India kan, Gabi orang mungkin orbuk langsung, huli-huli pi gabe malaki. jadi di Jerman na julung ya ada dia haledang ditulak memang. Ya di bayana dikeramasi masuk ke tuaha ditebak ke tu orbit hujan. Uji coba haledang dang jadi. Itu Atau kita orang apa beli mulai apa buku lagi. Sebulan dibayar. Hmm? Sebulan. Tu ruang angkasa tu batas gravitasi. Gawisi mah getung-getung. Oh, di ruang ngapai. Olah nongkos na nga sa diyan no tu siya. Nongkos na nga sa diyan tu si. Ay di biaya pemerintah tu. Benar. Jemo lo bukdo na holo kono to kakstar songo do. Arong do inna hera ahana sida artina hera wasiat ni naneng marujung. Jadi mau lo marujung awan non kremasi hamu. Mau lo marujung awan non ke bumi kamu dengan. Jadi na bagi masalah tong nasarong itu wasiat na nang ibu tolahi mang natudi benon na. Nah, jadi anak pas dona kona bang ni bos susoni ala posor be marujung. Jadi baru menon non pak niku abang munon ba mangidahana man non ninna jadi songo dihita baru bagi rumani songo pedidana ma era dituhum ma mata dadu Wah. ala ngarok tonani abang nana kremasion na do mangna ke bumi honon na jebulon non keluar mata daduon kremasi molon na jabari bodo ba ke bumi honoton. Itu pada di mana? Jadi dilempar mainnya waktu itu, pas mah ikut ke bumi nonton. Jadi itu tano doi bae, tang kremasi. Tersongoni mainnya lagi. Arong do roa songon di di hana hosong kita sekte nasi musik tersongon. Dang na bulak rupani songon agak gabe tersongoni mah. Songoni mah tekini penguburan na. Jadi di ke bumi kan do, tano. Dang di kremasi. Ala pas ma dilempar nahon ba anggo padoknya bang mon baik kon ke bumi hono to tasoni padok di bedi cetong kon dihita tasoni ma ya no baru be woti jedang melulu habeng ikko kon kremasi ala sudah dibakar
Tapi yang walau dari segi ahan menyetok kan nggak lebih hemat i. Iya. Ay kan ay tori bakar tong masa tok kido. Nah, sajom ni dok kunway. Baik terhera kadara bui matong. Dia mana bot tari napas hera bentuk ni jol mai dotong ni na bot tari bui. Baik mana ikuti. Ay pas detong molong ay bakar mana mendekati ang na di atas 500 sesuatu tong kan bahan organik ay tor ay kadara bu detong tor na bot tari di mana berbentuk jol maro. Ima dibuat. Iba tuguci. Molo di Tanjung Merawen na 700 derajat mah. Betul maksud tuh Kang. Itor tadi Lalu, dari sudah itor tadi dari sudah botar hai botar. Lobi. Songon Baru na Tanjung bentuk Merawai. ni Krematorium na Tanjung Merawai 700 derajat. Lalu Berarti lilo. biarong do huli-huli ni Cina tiongon na karas aka na jenggok na namar jenggok keras dulu ni ko 1000 cc ya saya sahang. Ayo do ko karong do na jong redak ntar habis na ko 1000 di panteon na. Jadi adong do memang ngona lebek. Bata merek ma aci-aci na matua iya, ngama rumur 100 tahun ta saya di jolo ni kedene do pe ma merek-merek. Ay bahasa di sonon hudul na. Mata-mata yak kana panori do asa laku 33 naon ninna. Jadi mga 3 derajat Celcius mabakaron ningon. Kunarong mas 1000 nun halak. Ay di sana, ron na 6,000. Nah, ngahang si dahan ya. 6,000. Baja pengancur 6,000 ah. Tapi timus naman no sudah. Mo pinanganong timus na sudah. Baholang masuk. Tor selesai do. Ada ngadong ya ngapa tiburu ya. Ay mo loy partudot cukura satu api narokui. Odura api narokui senarokku mah dibakari kan. Da mola pinarokoin na ba? Ay so mate. Nang mati. Satu nga mati do, margyagaro terus alay mo na sepanjang hidup. Ido. Margel lohit do. Oh lala mungkin hanya 80 derajat Celcius sudah dipasang lagi. Hilo. Iya, Mak. Bersia igatung-gatung na to. Ayang gubulus gabi bukan bay nga tulus be. Nga ya adong nababuah rote.